Kulo na ba yang daw lambisi? Kulo na ba yang daw lambisi? Thích là xin nang lật tên một kỳ bana mít yên tam na thầm ngắm đầy mít yên tam na thầm ngắm đầy ý thân lila tơ ngắm đầy ý thân lila tơ ngắm đầy kulo na ba yang daw lambisi? Ipagthani kanjabi iray kandi kublami Ipagthani On the stage, Mr. Divine Story. He is Mr. Divine India 2004, Mr. Team Grand Assam and Northeast, Mr. Northeast Perfect, Mr. International Diamond Fest, also organizer and choreographer of this show. So I request Mr. Divasa Basumantari to give introduction and felicitate winner alumni from our team with a certificate and memento. So please give a big round of applause for Mr. Divasa Basumantari. So now next we have Niharika Basumantari. So I request Niharika Basumantari to come on the stage. He is the judges of this fashion show. She is Miss Divine India of the year 2023, Miss Grand Assam, and Miss Model of the Year. So I also request from our team to felicitate winner alumni and certificate with a memento to Miss Niharika Basumantari. So please give a big round of applause for Miss Niharika Basumantari.
yang đâu lắm đi xe. And I also request Miss Kids to get ready for the walk. Corona ba yang đâu lắm đi xe. Thì là xin nàng lật tên hụt kỳ bờ nàng. Mít yên tam nàng. Thằng lòng đời mít yên tam nàng. Thằng lòng đời. Ý thân liên lạc bờ lòng đời. Ý thân liên lạc bờ lòng đời. Corona ba yang đâu lắm đi xe. So thank you, Miss category. Now we have, so here on the stage, Miss Kids. Iban thani kanjali. Iray kandi kulami. Đâu dream khôn tahan dare. Đâu dream khôn tahan dare. Luyong balaki khang ngam dare. Luyong balak khang ngam dare. Corona ba yang đâu lắm đi xe. Una lata luto na. Lisa ng ibig sinilong. Una lata luto na. Lisa ng ibig sinilong. Malan sa hanggang dare. Malan sa hanggang dare. Lay pambansa ka hanggang dare. Lay pambansa ka hanggang dare. Corona ba yang đâu lắm đi xe. Thì là xin non lật tên hụt kỳ bờ nàng. Mít yên tam nàng. Thằng lòng đời mít yên tam nàng. Thằng lòng đời. Ý thân liên lạc bờ lòng đời. Ý thân liên lạc bờ lòng đời. So I request now Miss Kids to go back from the stage. Now I request Miss Kids to get out from the stage. Go out from the stage. दा आङो Miss Kids फोरखौ जौस्रांनिफ्राय ओंखारलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय. जोंहा बिनि उनाव दङ बरायनाय बेखेवनाय मोसानाय वेलकाम डेन्स बाय अर्पिता एन्ड आर कम्पानि बिसोरखौबो चियार जानो थाखाय गुरै खावलायो. Corona ba yang đâu lắm Next जोंहा दङ वेलकाम डान्स बाय अर्पिता एन्ड आर कम्पानि. So I also request Arpita and her company to get ready on the stage.